pa and no hi headquarters ye baba jeje na de beka go ha no se bia final ye baba boy wura sunsum na nda sunsum ne ye baba boy wura mu no ye kwa Assin North MPP ni NDC abatu a ekoso ewo hono mo na ye baba koso ewo hono mo no sa perform ye no MPP ene be wini anase ye NDC ne be wini he and then ye baba twi haban ni ye hu nia nature etumi ye na no akase dictate say MPP anase NDC me akase papa Prophet Eric akosi entwi ewo nchen ewo ha no say me say mren ma me ntwe men na che say prokonam ye re no hye so ne etwa ne teteto ne ye nko ye ma ne sa papa ma akwa ba we yo so bia bokodi champion bia yes papa nda haban mu wa ha no say nsa haban twa bi bekoso pa wa ha sa yeah between sa haban twa bekoso MPP ni NDC wo so tunu nature to me pa ekra yo me na sa mi cheti fo na dofo oyema em se ebi su se na kopon ko MPC ni bi na by election emra yeah na nyewo nipa adwene ni nyame adwene nye nipa adwene ni nyame adwene wo so by election MPP wo nya by election sana adwene na we de papa de by election na mo ko nyo bi na ewu no bi ko okay na ba ko bi esi wo MPP fo na NDC fo ko ye de no wo ifa bi ana se ifa ba bi and the whole MPP for me now we susu ye behwe se ampase e ampase MPP for me ni asen eye wona asem no ye behwe na ya hwe na mu me no me nka se me support obi ana me support obi ba ba fa ntia ma ya papa John Drama ne mama na me fa ntia so ma ya papa Alan Tremantin Alan Cash Alan Primai Alan obeye Frank Bera ama MPP crook or don aha etino ayema we ni de me pese ode wade ne be o san ne be post be to dwa be to ho baby na ya hwehwe ne ehu because we a short proof na yetine ehu ne ewom because man say MPP for call NDC for call obia makasa house here the 24/7 the house of declaration of Yisi akasa kura ne ho na nye strong o ha na nye strong ha de no bribe no kululu ma say chairman untumi so ko yesi NDC fo NPP fo so ai sacrifice ko ni nyina sacrifice ni nyina so ba ko pe na be di o sure e jada fo bu da mun tie na mun hwa ha ya wa Assin North hono aye chairman ya papa kana ni Japan na chief hon e hon ya chairman na fabi e na wo se jachi kwesi ye ka so onye Ghana ni ba oye Ghana ni ba but was citizen wa America for 10 years and yes onye Ghana ni and I court koti e dwabra court de ko tu dwa se no yes anto abani bi and so first one we ni here na MPP for so I said this a cooker being no nyina no opposite we jachi kwesi e free ho but ye be say pass jachi kwesi be wini ano wini na ye wi ahwe MPP say MPP be wini ano mu wini ye be ne 3-3 ye pese be kululu bia na abie abo nature abo na sane tie ni me pacho we kululu bia nim ababo si ene ni ase awo kesekete gbenu anya dia e we se bibi o me ni oba na e oba so de utumi dada no obetima dada oba che so wapem na topa de tirima ne de na obekeka secret acheche o entini shewani na tie house of declaration of Yisi aha na wo entitie ni ye na hye de nso na sunsuma fam no odifo me pe kurulu bia ana me pe hwe fa sama me wodi ne wena betwe okay enti shew me yitum se ya kamara ma wo fa biemu zoom ni ye na mafu hu wo so bayi ba ko ato so se shew wodi ba to se okay aha na enti me so ba fa ato so enti fa manituni nyankodi wansa ne wo se na betima so matwe aha we makasa wo mpra ko betima kiro wo timi mana bribe aha o ko dan ku jire ne baby o aha na kapuso awa kapuso apa ship na fa ko fa no enche kuna oni mse ku na kapuso fa ship fa ko fa no aha okay ago nature aba mo beto
fansa brani fansa brani I say wo popo sa oh David nature aba meto asem a NDC ne amo ampi na wini ye e no te so no omo so nya Ghana ni enti omo koye court na court bu aso omo nsa court biam nature susu ampa se wiase nyina furu wo pe yakopon aboso ba asaso na wotumi sabri ya rasa BP fu ba wini dia nature ya twia mani mie sabi BP fu wini dia ya twia ba mani mie nature wotumi sabi BP fu ba wini a ya twia mani mie se o wini dia ya twia mani mie sabi BP fu ba wini a nature ya twia mani mie so wini dia nature chiro to me ago nature say bibi be wini dia ya twia mani bio so wini dia ya twia men twi oh I say hu wo mu me say sai yanko ko obi ba kasa me no wa hye ho oh David nature saba e beto no some people be dia fia ni sisam dia nature ya twia mama ni twio so won timi nyi dia ya twia mie me pesa do wani hwa ade no ma cameraman ni magina ha ne hwe chama bra ba gina mna ye hu the whole team fika ohima fa na ni hwe MPP for me pesa be se me time NDC ana me MPP for asem me pa tobra kotobra be so ma me na wo ye bema na ye fa wa beti so na ye hu ohima fi na ni no twem na ja chi kwesi fasabra a jeff of mo hwe fatuso nature ago say papa e friend ja chi kwesi nature be wini dia kire utumi ya twia mema ntwe jinana so yes uncle Pachoso nature abamba to sem bed dia ma utumi wa hode aye kese ya twa kire utumi so mu abano emubadi na emubadi setesu ese enya bete abatu oni munya bete na ebetimi atene ebetimi akwa ndisi ebetimi aba MPP enti sene abanetie no etwase obi ani abre amanfo ye sacrifice enti na MPP nipa NDC fonso organizer no se
hwan no ono so ne yere afrimu ti sacrifice one no to mu ba edre enti se mba edre dia say ye very careful e betima ko bia ho na nya anu no nipa kora betima sa afrimu achi enti se ohema ewiase nyina entwen ne hwe ni ehunu a obedi hene mawie na yehu di obedi hene papa mesi a osi yesu nso mo ya aban juma meni age me pese me hu se me kunu amena no ho obetina me ho ana se odi me bisa akọ ntin for telephone number atudwase na be ya metumi aba mo ahwe aban ma asema wo kan wanka ne yi wo kura won ne wo ho wo pesa wo hwe se me kasa mo obi o wo kasa mo obi me kasa mo obi ani ma ni pan frɛ aha isa wo kan se papa obi epese o hwe se bia ni kunu ana obeware na ni kunu so de esa ware bi kunu ye ba ko pɛ ntie bi obi wo obi kwasia ntie wo pese ya hwe dia na wa frɛ mo 0553 40 62 o frɛ me a eno ena abebo o frɛ ma mfa jame WhatsApp me frɛ Jan WhatsApp message obefro high attention TV chese headquarters nyina politicians for nyina headquarters eni sunsum nyina headquarters eni na wankasa otumu Messi aye papai osi ye nyama Messi osi twi aban ma aban yankasa nature kasa etimi ekasa aye etibon modi aso bedi channel hu adanse dia tra hofro we asa so na urade ehura afa so no kan hu se social media handles nyana ya attention TV be like wa share no wa comment we videos ni na so e ade o share mo abonti abom samra ne frem ohima echa